ali mladi je sigurno da će on napraviti tamo svoju neku priču. 23-18. Sad nekako igra brza gol za gol. Evo zadnju gol. minutu i Treći pol. već, čini mi se. Bravo. Svaka čast, majstore. Kakav gol. Aktivan bio, stvarno se ne mogu ni ja sjetiti. Čak se sjećam jedne utakmice u Litvaniji koja je bila totalno 19-25, koja je bila totalno neka kvalifikacijna utakmica bez ikakve važnosti je oko neke 48-49 minute. I evo gola. Evo gola Burića. 29-25. Zaista raspoloženih igrača. Sasvim korektno sa 10 primljenih golova. Pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5. gol Burića.